Ngifuna ukuxolela indawo guys. Ubhemu lo uyafika nathi uthi nando ngifuna ukuthatha ngiyuse insizweni lapha hostel. So hlala phansi ubone insizwa. Manje ngifuna ukulungisa indlela okhuluma ngayo ukuze ngoba ngathi abavuka bembamba lapha. Manje ngifuna uqaphele. Hayi Ngokukhulumela. Uzangikhulumela. Usibiya sothi uyafela kusothi ukuhamba nayo insizwa nathi la ivela ngala ngaphansi la koZimbabwe lapha. Ufika la bahlela phansi la shuthi ukhipha isithelo. Bese akhiphe sesibili insizwa ihlahlele phansi. Amtshela usibiya ngithi lo lale koba khona inkinga ngoba manje bazomfuna enye inyama futhi lana ukuthi akaqede. Athi amfundiseke lo bhemu bathi wethu mofika lapha ofuka ulandule usho ubeka isithebe phansi bese uyasho ukuthi madoda kumnyama sikhona. Kumnyama sikhona ukuze inyama ihamba. Lalela ukuthi lo bhemu ufika ubeka isithebe phansi uthi mandonda inyama sekhona. Uthi yazahlala phansi insizwa uthi inyama isekhona. Athi kumnyama sikho uze ibandla lithi ngishaya liphuze lihlakazile. Manje anti uyabona ukuthi thina sibambisa hamba la. Iproblem indlela esikhuluma ngayo. Ayifanele ukuthi yona indlela ayivele yile ndlela thina esikhuluma ngayo. Ngoba thina sitshintshanga ninanathitha. Uzasangana thatha ubheka wami la. Uzasangana manje kanje. Thatha ubheka wami la. Awu. Thatha ubheka lapha uzokusakaza